haike bubagra notice thanchani bagai Bodoland ni borok rok bai meeting khailekya mia amano ti bubagra tini Facebook o post khlaikya bini jeng thanchake kok sawi mangha ke jeng thanchake kok ti sawi mangha ke jeng asai mano chini next generation rongni future haike thinang better haga kahamung nai nei haini saka bubagra ajagao tongo bini logi o Asamni no Langthasa Autonomous District Council ni Daniel Langthasa tai boni hik bubagra tai kabangma Bodoland ni borok rok haike bubagra to ane haike na thanchani kok piri tongo haike joto thanchake kok saka kai notice ni indigenous rok chini central ni borok rok je central asukjak rok borok kebni kok jeng piri porai khlai notice ni je indigenous rok kabangma dabi te problem rok ni kok rok sawi ka kai dabi demand khai kai borok khnayango awni bagi notice ni je indigenous tongne ro jeng jotono munthum khlai kaisa platform slamoi o jaga ni bising je chini demand tongoni je chini problem tongoni amo central ni thani wo jeng kok sanai kok tuni honai haini bagino bubagra te kabangma notice ni leaders rok Meghalaya ni CM te kabangma Assam Langthasa ni chini people party ni leaders Daniel Langthasa song borok amte heke muthum khlanya ni nai tongo tebo Nagaland ni murmu kikon tebo kabangma jaga Manipur rong ni bo sung nukjaka tayang Gorkhaland ni Ajay Edward kabangma a jaga dal bidal leader rok kuthumui kaisa platform salamna ni hinro nukhna te notice ni kabangma one notice ni o sikango stable ground no agulibo a jaga meeting haika gathering rally khalaimani nukhna a jaga kabangma notice ni leader rok phai a jaga speech rumani aga amte hekino kabangma je tai onyo dal bidal je o jaga dal phaya borok bai bo meeting khaliye tabuk oro muthum kaisa khlainani bagai chesta khlai tong bubagra te kubuni notice ni leaders rok haike amni bagino miawo Bodoland ni je leaders rok tong mani a jaga ni youth rok bai thangai kok saileke bubagra songrok hakin nor Bangladesh tabuk busu problem ngi tong nor jatan semeno notice na nai haike a jaga minority rong bo satok pitok khlaijak tongmani lama kani kasaro bongna a jaga ni Bangladeshi citizen a jaga ni minority Hindus no buthare togei lama kani kasaro no sogir laimani bodol khlaiye haike amono tuyi chini yang ni Tiprasa rok Tripura mothani YTF rok o sikango norung nukhna a je gotna ngpaimani yagulo Agartala ni Bangladesh ni High Commission ni buskango boro ajagao protest khalemani rally khalemani je Bangladesh ho amtei je minority rongno satok pitok khlai tongmani amono nasilemu phunuklaimani notice no nanan ni je statement mani amono nasilemu phunuklaimani haika amono nugui amtei hai protest khlaimani bagai je central government Tripura government ni bising ti kraya presajaka tabuk tini 23 December ni bising zora ni simi Tripura Agartala je Bangladesh High Commission tomani amo abototo op klai toni jak sinai Bangladeshi rok bai relation tai kaham je bongni je ajaga statement hamia mani notice no nanai India no sikak nai age je ajaga ni je minority no satok pitok klai jamani a statement tai bongna aro stable kaham inya sa porjonto o je relation no kaham ke tubiya nei bubagra saka hakin nor omono tui tam sanmuchung je o relation hamyang tomani Bangladesh bai te kabangma je chini mantha soktai ro mainyangi tomani amri bagi one notice nangi tomani amno tui nor tam sanmuchung comment bisinti ke shahar manu haike o video no sajak like redi share kladi joto borong ni thani no soginya ning thung amte he video rok haike channel no subscribe kladi norok video naifano channel no subscribe klaya please channel no subscribe khladi rang khoksa nanglang nongni kono fano thangla khaipano chini hinga ke motivate ngi thangnai belaki support man thango haike bell icon click khaji je prokatal video daw nong no notification soginyan bage hambai